Zamaranje pri naporu sa bušenjem nije uvek znak srčanih tegoba. To može da bude i plućna arterijska hipertenzija. To je retka, teška, progresivna i po život opasna bolest, ali se uspešno leči ako se otkrije na vreme. Najčešće se javlja u 3. i 4. deceniji, ali može da se javi i u detinjstvu. Sa doktorom i pacijentima ovoga jutra razgovara Jugoslava Đurica. Hvala, Dušice. Moji gosti su profesor dr. Arsen Ristić, koordinator Nacionalnog registra za plućnu hipertenziju u Ministarstvu zdravlja, Danijela Pešić i Anđela Obradović, koje se leče od ove bolesti. Danijela je od svoje 6. godine, Anđela ima 19 godina i 2 godine. Profesore, rekli smo da je ovo teška, kompleksna bolest koja, ako se otkrije na vreme, može uspešno da se leči, ali veliki je problem što se do dijagnoze teško i dugo dolazi. Zašto je to tako? Dobro jutro i mnogo hvala na prilici da nešto kažem o ovom ozbiljnom problemu. Razlog zašto se bolest nekada kasno otkriva je zapravo zato što su same tegobe nespecifične i zato je dobro da je tu naše udruženje pacijenata sa plućnom hipertenzijom koje je nedavno formirano, ali vrlo aktivno, gde zajednički pokušavamo da i potencijalnim bolesnicima i kolegama koji se bave pacijentima koji mogu da imaju ovakav ozbiljan problem, skrenemo pažnju kako da ove bolesnike prepoznaju. To su uglavnom mlade osobe koje se žale na nedostatak vazduha u naporu, pojačano zamaranje i kada klinički pregledate, malo toga dodatnog nađete. Zapravo treba razumeti i orijentisati se u odnosu na ove bolesnike, na vreme napraviti ultrazvučni pregled, na vreme napraviti jedan tim koji najčešće uključuje saradnju pulmologa, kardiologa, nekada i kliničkih imunologa, a postoje i posebne populacije koje su posebno osetljive i sklone ovom problemu, a to su pre svega bolesnici koji imaju sistemske autoimune bolesti i oni koji već u porodici imaju ovakav problem, to je zapravo bolest plućne cirkulacije. Anđela, vama je skoro dijagnostikovana plućna arterijska hipertenzija. Pa da, pre 2 godine, da kažem. Tada mi je bilo, znači, bukvalno kada sam osetila da mi nije dobro i kada sam osetila da slabije tolerišem napor, ja sam se tog trenutka javila uopšte kardiologu svom i tada su mi zapravo dijagnostikovali plućnu hipertenziju EKG-om i ultrazvukom. I tada mi je bila nekih 60, da kažem, milimetara živinog stuba. I tada sam osjećala da slabije tolerišem napor, ali nisam osjećala taj bol u grudima, koji je onako baš težak i baš onako neopisiv bol. I mislim da samo mi bi to razumeli koji zapravo imamo plućnu hipertenziju. Danijela, vi, da ne kažem koliko dugo se lečite i uspešno borite protiv ove teške bolesti, a ono što je najvažnije, zašto smo vas pozvali jutros, jeste da ste vi i osnivač i predsjednica Udruženja za plućnu arterijsku hipertenziju u Srbiji i ono što je još bitnije, ove godine ste se povezali sa američkim i sa evropskim udruženjem. Kakve ćemo mi koristi od toga imati u stvari pacijenti? Pa pre svega dobro jutro, hvala vam što ste me pozvali, što ste nas pozvali. Da, mi smo osnovali udruženje krajem 2015. godine. To je relativno novo udruženje, ali za tako malo i kratko vreme mi se trudimo da učinimo mnogo, jer smo shvatili da je vreme jako bitno što se tiče pacijenata sa plućnom hipertenzijom i da ne možemo da nadoknadimo nijedan dan bez terapije. Znači, što se kasnije otkrije, to se teže tretira i zbog toga je jako bitno na vreme reći. Znači, povezali smo se sa Evropskim udruženjem koje broji 33 evropske zemlje. Također, zbog izvanrednih rezultata u podizanju svesti o plućnoj hipertenziji, pozvali su nas i u američko udruženje. To je najveći svetski kongres za plućnu hipertenziju. Imali smo prilike da pred 89 zemalja predstavimo svoj rad. Lepo. Profesore, u Srbiji je registrovano, u svijetu postoji 15 novih lekova za lečenje plućne hipertenzije. Kod nas postoje 4 teoretski, koristi se samo jedan. Od nedavno je ubačen još jedan lek za decu. Da li je to dovoljno i da li na osnovu toga što imate možete uspešno da kontrolišete ovu bolest?
U odnosu na vreme kada nije bila dostupna terapija, a lekovi za koje se pokazalo da popravljaju i ne samo tegobe, nego i prognozu bolesnika sa plućnom hipertenzijom su dostupni nekih 15 godina. Sistematski se na osnovu internacionalnih vodiča dobre kliničke prakse primenjuju poslednjih 10-ak i stanje naših bolesnika i njihova prognoza je mnogo bolja od kada imamo terapiju s kojom trenutno raspolažemo. Od pre 2 godine su vrlo jasno postavljene uputstva kojim bolesnicima je potrebna kombinovana terapija i koji bolesnici sa tom kombinovanom terapijom takođe znatno bolje žive. Taj segment, nažalost, kod nas još uvek nije dostupan. To su pre svega oni koji imaju srednje teško i vrlo teško oboljenje i to je oblast u kome moramo da dalje unapredimo lečenje ovih bolesnika. Novi lekovi koji dolaze postavljaju ne samo dinamiku i kliničke tegobe, popravljaju preživljavanje i u kombinacijama ovih lekova je budućnost i te kombinacije lekova su zapravo ono što je popravilo ne samo stanje kako se ovi bolesnici osjećaju, već i to koliko će dugo živeti i to je nešto što neminovno mora doći u našu sredinu. Fond je pre izvesnog vremena, pošto neki pacijenti moraju da se leče i hiruškim putem, a zbog komplikovanosti procedure to ne može da se radi kod nas. Odobreno je lečenje u inostranstvu takvih pacijenata. Da li je neko već otišao ili ne? Nije još uvek, ali mi prve bolesnike spremamo. To je poseban deo plućne hipertenzije onih bolesnika koji su imali prethodno masivnu plućnu emboliju i ovi se bolesnici mogu uspešno operisati u specijalizovanim centrima kakvih ima nekoliko u Evropi i to je veliki dobar znak i dobra vest za naše bolesnike koji imaju postromboembolijsku plućnu hipertenziju. Transplantacija pluća je takođe jedan od načina kako se ovi bolesnici leče. Mi smo uradili čitav niz edukacija i u Srbiji i u regionu koji pomažu kolegama da ove bolesnike blagovremeno prepoznaju i da od onoga što terapijski raspolažemo što ranije uvedu i to značajno popravlja i dijagnostiku i lečenje ovih bolesnika. I za kraj ostalo nam je malo vremena. Vi ste hrabre mlade žene koje se uspešno borite sa ovom teškom bolešću. Neku vašu poruku ili savet? Ja poručujem svima da ukoliko osete neke simptome koji su na prvi trenutak učine se zanemarljive, možda bi ipak trebalo se obrati lekaru, možda je nešto ozbiljnije. Da, apsolutno se slažem sa Danijelom da se odmah javi svom kardiologu. Inače, još samo da kažemo da tu nije uključen samo kardiolog, nego je važan u timu i pulmolog i mnogi drugi lekari, jer je to teška, opasna i kompleksna bolest, ali koja može uspešno da se leči i kontroliše. I još samo da kažem, ovo su 2 mlade osobe koje se leče. Daniela je uspešan pisac, već 4 romana je objavila, 5 je na putu, ti studiraš. Želim vam samo uspeh i hvala što ste govorili za jutarnji program. Hvala vam. 7 je sati, vreme je za naše vesti.